b, v, g, d, đ, e, ž, z, i, j, k, l, j, m, n, nj, o, p, r, s, t, č, u, p, h, c, č, đ, š, š, š. Kao šaka, kao štuka, kao šešir, kao ševa, kao štrudla, kao šest. Kao vrata, voda, vatra, kao vetar, vrba, vaza, kao voz, kao već. Pa rep, kao četka, čaša, čizma, čorba, čigrač, vrga, čep. Dobro večer svima još jednom i dobro nam došli. Ja večeras imam jedan veoma lag zadatak, a zašto kažem lag? Zato što treba da nam najavim priredbu koju su radili ubedljivo najdraže osobe na planeti vama, a to su upravo vaša deca. Vi kao roditelji sigurno za njih želite samo najbolje, da kad odrastu postanu pametni, talentovani, obrazovani, ali pre svega da postanu ljudi. Hvala vam što ste nam ukazali poverenje i što ste nam dopustili da zajedno sa vama učestvujemo u njihovom vaspitanju i njihovom odrastanju. Nadamo se da ste zadovoljni rezultatima koji pre svega postižu u školi i da ste zadovoljni rezultatom rada naših učiteljica sa vašom decom i da se to i tekako vidi. Pored tog edukativnog dela, mi smo pripremili nov koncept radionice u boravku gde oni svakodnevno putuju oko sveta, slušaju lepu muziku, čitaju lepe knjige, uče da glume i postaju pravi mali umetnici, ali ne u smislu da naprave najsavršeniji ukras ili da naprave najsavršeniju čestitku da savršeno glume, već da jačaju svoje samopouzdanje, svoju volju, svoju ambiciju. Ova priredba posebno ima posebnu draž zato što je prošarana parolijom novogodišnjih praznika i mi smo zaista uživali dok smo pripremali ovo sve zajedno sa vašim mališanima i meni preostaje ništa drugo nego da vam poželim lepo i prijatno veče i da svi zajedno uživamo sa njima. Hvala vam još jednom što ste došli.
Gledam sreće reče Lela, pa to sam ja večer ja. Gajdu sobu luda mala i mati se nasmijala. Svi volimo muziku, jer njino je u viličnom društvu najveseliji. Ona će nam osvirati sve ptičice. Recitovat će nam učenica 4. razreda Jovana Tomović, a nakon nje čućemo Anđelu. There's a ghost in the castle, there's a ghost in the castle, come here and look, open the door, big, hurry up. Don't stand to the table, don't sit on the chair, listen to mom, please stay there. What's there needed? It is a very old house, is it a ghost or only a mouse? Staru kuću cipele, stare nove cipele, crne, žute i bele, kad po stazi hode, razgovore vode. Škrip, škrip, u kuću, bešte ljudi u kuću, ne gazite stazu, ljuta je na mrak, stare nove cipele, crne, žute i bele, kad po stazi hode, razgovore vode.